Evo ga, Dino se javlja iz Nemčije. To, kar vidiš zadnji, je hiša, v kateri trenutno stanujemo. In sicer pri mojemu bratrancu Dinotu. No, zdajle, kar je bistvo tega posnetka, je, da mi gremo v Frankfurt. Pa je v Frankfurtu en tak, kako bi rekel, avtosalon, tako kot un pri Mihnu, ki sem bil. In zdajle, ko mi čakam, da pridem tja. Ej, Dino, kud ćemo mi? Auto City. Kakav Auto City? Auto City, historija auta u Njemačkoj. Aha, gdje je to, u Frankfurtu? Frankfurt, ja. Frankfurt-Fechenheim. Ajmo. 20 minuta od 20 minuta? Ja. Dino, kaži mi kako se osjećaš kad imaš bus? Pa dobro auto, Dobar, a? bez problema, ja. 250 konja, ali tako? Od 1 do 100, 13 sekundi. 6,5. Yeah, right. Jes, piše tako. Ma kaj je 6? Piše. Pa moje S2000 Piše, baca, pa. Ja, sorry. Moje S2000 ima 5,9. Pa 6, tako piše, 6,5 od 0 na 100. Baš ću pogledati. No pa da vam pokažem, za kakšen objekt se gre, se pravi, to je bila neka tovarna, ki ima na sredini eni veliki dimnik. Spet še ena stara tovarna, ki je predelana za prijetnost koristnim. Prav noter so naredili klasični muzej avtomobilov, kjer ljudje lahko parkirajo, hranjajo svoje vozila, jih posodijo na ogled in firme lahko imajo tukaj servise, trgovine. In meni se zdi to ful fajn. Zakaj? Zato, ker tak star objekt oživi, ne propade, ga ne zrušijo, je še vedno v uporabi. Recimo v temu reciklaža objekta. Prvo, kar te pričaka ena stara Porsche Targa. Sam koliko je mehen Porsche, če pogledaš. Oziroma, te avtomobili so bili vsi mehni. Zraven pa meca, ena old school varianta Presidente. Oh my god, stari, gledaj, to pa je 300-tka. Gremo mi počasno noter pogledati, kva se dogaja, kva nam ponujajo. Kako smo kaj? Žabje, ker gledamo zeleno žabo. Lejo. Jaz sem pokazal glih ljudem. Kaj bomo danes kaj počeli? Naj bo presenečenje za mene in za vas. Classic Stadt. Šta znači Classic Stadt? Classic City. Je to, buli. Ok, tukaj lahko pogledate Instagram Classic Stadt. Udaril sem se v koleni. Ote sem notio, gled, prebal sem direktno to štango s kolenom, prav v nove šoli, ki se prebiješ kumov. Prav volan je v busarski, jaz sem vozil manj na letnik, ne vem, 83, isti volan. Prav v trdke kamen. In zdaj je čas za sponzorja, ki opazi kvaliteto v mojih videih. In sicer to je Surfshark VPN. Kaj je to VPN? VPN ti je dejansko tisti, ki ti pomaga spremeniti tvoj IP naslov računalnika. Se pravi, recimo, če ti želiš gledati Netflix ameriški, kjer pri nas niso take serije, ne? Zamenjaš, da si Američan, gledaš ameriški Netflix. Recimo, hočeš hotelsko nastanitev v Filipinih, nisi Filipinc, plačaš dražji, narediš, da kao ti kupuješ iz Filipinov, dobiš cenej. Z eno naročnino, PC, laptop, tablica, telefon, vse lahko uporabljaš. Novost je pa Surfshark One. Kaj je to? Antivirus, ki ti ščiti pred virusi. Surfshark Search, anonimni brskalnik, brez oglasov in Surfshark Alert, ki ti pove, da ti je kdo udaril, ne vem, v mail. Skoristi dol link, koda Dinoti 83% cenej plus 3 mesece džabe. Pa če ti to ne paše, 30 dni imaš časa, da skenslaš. Pa še enkrat hvala Surfsharku za podporo tega videa, da si gremo pa ogledati dejansko, kaj imamo tukaj kaj. Za vse tiste, ki radi zbirate modelčke, pa ful je fajn, ki se vrti. Ej, le to servis Mercedesov. Glej, kjer Mercedes šlo, bože, to so oni stari. To je veš ono, ko vidiš sam na televiziji. Tukaj imaš pa 25-leten oldtimer, Porsche, gleda. Za vse tiste, ki bi radi bili mehanike, plata 10 evrov v Nemčiji, prijete. Boste pa restaurirali stare avtomobile. Ker smo glih pri mehanikih, evo takole so se pa bloki honali. Veš, to so ti cilindri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se pravi 6 cilindrov v vrsto in tukaj se honajo bloki oziroma valje noter. Tle imamo pa še en tak motor, prav to ti je od BMW-a 1952 letnik. Evo ga, moj bratranc v Ameriki ima neki tazga, ali unga vijolčenga vzad. Evo ga, se pravi, tle imamo McLarena, zlata mu kar paše. Evo ga, še enega belga. To je poln dirkalen. Sam veš, koliko to mora pihati? Prav čelado moraš imeti tukaj gor. 311. Ojoj, sekvenca. Je pa brutalno lep. 720S. Cena tega vozila je. Cena je kum Bentley, 367 000. Wow, kjera lepotica. 765 LT. Glej te rore vzad.
Ok, je mehna razlika naspram Münchnu. Tukaj je zdaj ta kamer, ni nobenega. Besedno je bolj vse skupaj stisnen, ampak le fajn, za pogledati se v miru. Gremo na prvo nastropje. Dino, tam su bila one supercars, a ovdje su više... Ovo je svašta. I gore ima još jedan sprat, skoro sam da je još one još zatvorene iza stakla, ne možete uopšte prići. Le. Old school. Glej to. Besedno je to trgovina s kolesi. Pa daj si predstavljaj na tega se gor usest. Pa to se razbiješ, veš kako. Gor je sedež tam, gled kje sedež. Pa balanca. Pa kakšna je to poza, to je prav super sport. Zvici kje na žaba. Gremo na to stran prvo, dokar oni so tam, ko sem gobcajo. Tole je ne, Cabrio, Fiat Barchetta. To je od roka fotor imel tam leta 1999 in smo jo vozili dol po morju. Sem ta je neka Pric serija. Pa to Alfa sem jaz furil v igrci Dirt 2. Rally, točno to. Ful dober, živo videti. Alpina, se pravi, tukaj ima še Renaultov delk, oziroma Alpinin delk. Tega avta še nisem vozil, bi ga pa rad vozil. Lepota, poezija. Pa imamo pa spet tam eno Alfico. Tole prvič vidim Porsche. Neki Porsche, ružen kolopov, ampak ja, za tiste čase pa če poč to, ampak Porsche Spider replika 71 letnik, 1.5 motor in 60 konjev. Tukaj imamo pa eno trgovinco s tablicami, kar mi je pa padale pa tali mini hondica, lej, hudo. Pa modelčki Audi, Rally, wow, ful dober, Renault 5, Porsche. Tukaj imamo skritka tudi enega lepoca, rumena barva, Targa, tablica iz New Yorka. Dobesedno si se lahko vozil z njim, kao kot taksi, gled še piše cena. Taksimeter ima noter. Noro, zato pa je take barve, ker je to dejansko taksi. Kakor vidim, teli skuterčki so električni. Tole si dej na pauzo, pa si ga v sliki, pa pogledaj dejansko, kaj je to. Tam zgledajo kao Vespe, dobesedno sem mislil, da je tist Vespa. Tole treba probati voziti, nikoli še nisem vozil električnih motorjev. Te zanima, koliko stane tale. BMW T1, to je ta prvi kamper, 90.000 evrov. Tok klasiko na enem mestu pa še nisem videl. Citroen DS 245 evrov. Wow, sem tazga pa nisem videl, to je malo hujka žaba. Linija huda. Prvič vidim te avtomobile, Citroen SM 57.000 evrov. Pa imamo pa tukaj Citroen DS 21, isto kot sam 129.000. Leto pa ima hud špegel. 560 SL, 250 SL. Joj, tole hud bio. Kjeri stroji. Viš ta Mercedes, majk mi prav. Želim si vsest not. Kjer sedeš, prav un. Kako je dober, stari. Aj, čao, jaz grem, se vidimo. Ful mi je všeč, ker je v bistvu vsak tak prostor tako individualno opremljen na varianta old school. To so pa vse dejansko trgovince. Dino bi pa to Honda, kako je rekel. To dvoseda. Olej, to je pa sem na japonskem, to je Honda S660. A ta ti je všeč? Ja. Tebi je všeč ta avto? Meni so Honde, sorry, grde, ampak tam je pa lepo. Alo, nikoli se več sedela, ne boš S2 Jurja. Ta ti je lepša kot S2 Jurja, kao. Zame, ne? Ampak gled, to je S660. Videla sem. Razumeš, to ima 64 konjev, 660 turbo motor letok 2015. A vidi, ova Honda, ovo je Honda S600, ta je pa stara. Ko je mehna? To je v bistvu predhodnik S2 Jurja. Ja, S500, S600, S800 pa S2 Jurja. S600, letnik 64, 57 konjev. Pa Honda motor. Oh my god, to so pa res old school. Ok, gremo še na drugo stran pogledati, le imamo pa enega R8 dirkalnega, pa tam en Mercedes s 4 špic lampami Hela. Le imamo pa karbonske bremze, ki zdržijo temperaturo do 2100 stopinj. Kjer je čeljusti stari, le to. Kaj imamo pa tle vzad? Fičko. Luškan prav na barva, ona old school barva, ono, ki si videl na stojenkah včas. Ok, kva imamo pa tle? eSports Launch, Frankfurt ADAC, se pravi Nürburgring tukaj, pa po moje so simulatorji, ali pa kaj tazga. Ja, kva sem pa jaz se, oh my god, kjer je simulatorji človek. 1, 2, 3, 4, 6 komadov, prav amortizeri, 3 ekrani. Odprite to, da grem noter, pogled. Alo, kako grem jaz to lahko probat noter? Oh my, a ti veš, koliko stane en tale? Spar, ko sedeš, stari Fanatec oprema DD, znači top shit. Noč, gremo gor, drugo nastropje. Pa je tole zaprt? Ne, pa doj odprino. Bravo, ratalo ti je. Itak vse temelji na racingu. Verjamem, da so ti avtomobili kar dragi. Jih ne vidiš vsak dan sploh na cesti. Ok, zdaj pa vzad skrito. Porsche, če je to old school, Spitzer, kva je že bil, kaj ful drag. Porschejček, pa končno enega Ferrarija. Ferrari 328 GTS.
lepotec. Pa gremo pa spet en Porsche. Kva pa tukaj zanimivo je pa en M3 old school. BMW M3 E30 86-letnik, 2500 motor, 260 končna, 300 konjev, 1000 kg, pošteno, pa še v barvah EMA. To je ta kak ljudje kupujejo avtomobiličke, modeličke. Tukaj imamo pa en Jaguar, en športen Jaguar, ki sploh ne paše tukaj zraven, ampak je tudi hud. Na drugi strani imamo pa spet Porschečke, old school. Tole je Porsche 356B Coupé, letnik 62. Pa imamo en novejši Porsche, če pogledaš, v bistvu linija Porsche je vedno enaka, samo da se pač širijo, pa tehnološko izpopolnjujejo. Audi, gled kaj še, prej se je rekel Audi Auto Union, 4 ringi, se pravi, to so slovenski, kakor so jim 4 fabrike združile. Veš, letnik 38, 1.8 motor, 42 konjev. Ok, gremo naprej, zdaj imamo tukaj še enega M3 E30, samo v rumeni barvi. Priznam, da me je bolj fasciniral, ampak ne bi se branil rumenkata. Zraven njega je pa E46, klasika M3, a vidiš ti ta kontrast, črn, rumen, black and yellow, aha. Močarac, tudi rumeno-črno, ne? Uletela si... Strup. Letela si kot pa dobranac na zemljo, majke. Ta zelen je najboljši. A zelena? No, da je ugan, kjera firma je ta. Pa daj preber, majke ti. Se znaš brat. Pa poglej znak prvo. Pa znak poglej. Pa znak poglej. Panderer. Kakšen znak? Audi. Ampak glej, kaj gor piše. Auto Union. To je bilo pred Audijem. Kjer pošt, tega pa še nisem videl. Veliko ima tako, pak. Ej, tale Mercedes mi je prav brutalen. Gled ta spremljal, ko to dol pade. Meni so všeč te, ko dol padejo. Pa gremo naprej, tukaj imamo Maseratija. S kje smo rekli, da je iz Bolonje. Brata Maserati so to naredila, se pravi po unmu vodnjaku, ne, po Zajdonu, ki je imel ta 3 zoba, oni so vzeli znak in ga uporabili za njihovo novo firmo. MF Augusta in spet en Mercedes malo novejši kot on. What the hell is that? Motor na kolicima. In that's it. Mini formula. Pa s to fora, stare, zdaj sem glih analiziral, kako se to voziš. Uno tam gorje sedaš in ti dejansko sediš na frgazerju, na dvojnem frgazerju. Filtri so ob strani in potem noge daš tukaj dol in imaš volan. Gremo naprej, Porsche Carrera na pol pokrita, prvič vidim tudi neki old school, da vidimo, kva je to. Porsche Carrera, letnik 62, 63, 2.0, motor 190 končna, 130 konjev, 850 kg. Ok, škoda, ker ne vidimo spred. Lepa barva, letnik 97, 6 cilindrov, 3.6, motor 270 končna, 5.2 do 100 000 kg. En old school Jaguar, SLS AMG, povat je 6.3 V8, motor 320 končna, 571 konjev. Kaj je to za ena formula? Ljubitelji formule, se spoznate kaj na to? Ferrari F12, ta je pa Ferrari 256 GT, 71 letnik, 12 cilindrov človek, 400. Kva pa je tole? Alpine, to je stara Alpine, 4 cilindre, 1.6 motor, 115 konjev. Ok, imamo še enega Audija, Auto Union, iz leta 35, pa imamo enega lepega Ferrarija. Veš, teh Ferrarijev se je spomnil kot otrok. To je tisto, kar sem jaz videl, se pravi 328 GTS, letnik 85, 89, in jaz sem letnik 80, se pravi, to je iz mojega otroštva. Pa je en dirkalen BMW, M3 grupa A, 4 cilindre, 3.5 motor, 280 konjev, pa 1100 kg. Pa imamo še enega Ferragena, pa gremo naprej, Porsche pa huda, poširjena, white body Alfa. Tale Alfa zgleda pa res jebeno, likašna je. Gremo naprej, ena žval od BMW, ena velika žval. BMW 8, ko je ogromen. Imamo majhnega Porsche, ki ni bil opran že leta. Imamo pa tudi, kva imamo tukaj? Bogatjak ima ful velike brsavce. Sem res lepo sta povezana, dejansko en motorček pa skupaj sta, da sta sinhrona. Ej, Dino, rođače moj, šta sad gledaš, majkit? Računa koliko je prodao Ethereuma, koliko je dobio Bitcoina, kriptovalute, šta misliš o njima? Pa ljudi kažu da je Bitcoin dead. Aha, jesmo. Kažu ljudi Bitcoin's dead. Ne pričaju, bolje ne kažu, što više ostaje meni. Evo je, Nando Grey, tole je zdaj zelo popularna barva. Porsche 911 Sport Classic, to je ta redek, ki ima te klasične feltne pa to. Pa spoiler ima vzad, tak, ki se ga ne da v bistvu premikati. To sem pa slišal, te ful dobivajo na ceni. Tega, da imaš danes je, Testarossa, sine moj. To je pa kultni Ferrari. Z8 BMW, teh je ful mal in te so zdaj ful dragi. Ferrari 348, ta je tudi lep. In evo ga, Porsche Speedster. A je replika, a je original? Ni Speedster, 365 Continental, ampak je zelo podoben Speedsterju. Pa boli, pa Aston Martin old school. Gospa, smo se zmatrali ali kva? Čakam prevoz. Pa sem ti zbrala Hondo, kaj? Čakam, da bi... S660. Tako.
Dino, ima li još jedan sprat? Gore privatno. Zadnji put sam mogao doći sa kolegom, ali sad rade tu samo za one koji gore ostavio svoje auta. Jaz sem se kar postavil tle pred Mclarna in sem kar čakal, da oni pač preparkirajo ta vozila, da slišite, kako se to sliši. Upam, da sem vam dal vsaj mali občutek, kako je biti tle in res sem vesel, da sem tole spet videl, ker me res kar navduši z energijo, ki jo imamo pač mi ljudje, ki imamo radi vozila. Tako da zdaj počasi mi gremo, to je to. Hvala lepa za ogled, če vam je bil všeč, stisnite like in se vidimo naslednjič.